Tiešām? Cik interesanti. Tas nevar būt. Nē, tas nevar būt. Bet ko jūs gribat ar to pateikt? Ja es jūs pareizi saprotu, если я вас правильно поняла, atļaujiet man paskaidrot, разрешите мне skaidrs paskaidrot, яснее, да, изъяснить, пояснить, atļaujiet man paskaidrot, разрешите мне пояснить. Redziet, видите ли, atklāti sakot, откровенно говоря, atklāti, atklāts, открытый, откровенно говоря, atklāti sakot. Ļaujiet padomāt, ļaujiet, разрешите подумать, дайте подумать. Pagaidiet. Jūs gribat teikt, kā? Вы хотите сказать, что? Es neticēju savām acīm, ausīm, acis, ausīs, глаза, ausīs, уши. Es neticēju savām acīm. Я не верю, ticēt, верить, es neticēju, я не верю своим глазам, своим ушам. Un tas vēl nav viss, и это еще не все.